Giring. Terus his gitu. I don't care. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ya, biasa di channel Sunda Turunan Kidul. Hari ini saya akan mengikuti gadis desa, katanya nyairnya, dek nyair, pemelaukna keuan. Tah loba didinya eta. Bener loba. Loba benteran di itu tuh. Eta. Loba bener. Eta. Pemenang-menang loba heuh. Gimana? Sairna hiji sewang. Dupang gedean usaha. Dupang lobaan. Oh, iya, gedean dupang lobaan. Siap. Minum lah. Oh iya, jadi adona. Papa heula menang loba. Aya ieu nan gunyairan kara. Sahabat, seperti ini ya. Seru. Loba bener mang mun barenang mah. Teuing tutut ge arahan. Oke, nempok. Eta tutut narah tututna. Loba bunderan karah gini dia mah. Ieu arahan bae tututna arahan. Mana lo buntal, kata mau buyur gitu mah. Ati itu udah di bawah embernya. Nah, sahabat, ikannya seperti ini. Kalau di sini namanya ikan benter ya sahabat. Ada tutut juga. Ya wadahna. Ada tabur. Pamenang-menang. Lu ieu nanan kara. Gunyairan. Nah, sahabat, ikannya seperti ini sahabat, kecil-kecil. Tapi banyak. Mana?
Nan. Coba kasih tenaga loba. Iya, ih. Ditanekeun ti dia, Ti dia aja digiringkeun ti ditu. Coba digiringkeun dulu, coba supaya dapat banyak. Giring. Terus, his gitu. Terus. Coba angkat. Itu lumayan. Tok. Kusair. Ubunang. Yang bentar. Kusair. Oh, ayo pada tunggu. Sahabat kita pindah. Ayo kadi ya. Katayan kan?